into leyo yona lo mfana lo owaba number 1 ba lo uAdam ngoba uba lenza leli phutha lenza aba yikho konke indaba zomagqoka ngabe vela sigqoki ngabe kunormal ukungagqoki ngabe nje umuntu ohleka ukuthi umuntu akagqokile ngabe kuthiwa uyahlanya lo muntu ungana sigqokile nje sonke ngaba weka ama-fashion design oba nawo afika ngokuthi asizolungisa iphutha la-Adam nalo liyabahlula babuye benze iy'ngubo ey'vezayo futhi umzimba ey'dabukile ngabe nje ama-fashion design uDavid Tlale omele wafuna omunye umsebenzi ngabe nje akekho indaba zokuswenka indaba o-Ricky Ricks idla ukotini udliwelani yini wona leyo kotini kwenzakalani ngabe umuntu ohlekwayo umuntu ogqokile uthi hawu wayisonta kwenzakalani lo wayibopha nje wangakhululeka ngabe ayikho indaba ukuthi lo bani lo abamba umphetho kaJesu ngaba kukho mphetho wabanjwa ngoba nawo umphetho ngaba awukho ngazo ayizobambani oba engayabambe neqakala noJesu wayengekeze ngoba nawo afike ezolungisa iphutha lo mfana lo uAdam ngaba kukho manzi aphenduka aba yiwayini ngabe iningi into engenzekanga.